Салем, достар! Мы сегодня будем изучать один шаблонный вопрос, чтобы вы смогли поддержать разговор и смогли спросить собеседника, что ему либо ей нравится. Приступим. Кеттик. Звучит этот вопрос примерно так. Тебе какое многоточие нравится? Вместо многоточия вы можете поставить любое слово, о чем вы хотите спросить. Например, о фильме. Тебе какой фильм нравится? Музыка. Тебе какая музыка нравится? Тебе какая еда нравится? В русском языке вы можете поменять слова местами, и от этого ничего не поменяется, а в казахском языке есть четкий распорядок слов, и действие всегда стоит в конце предложения. Запоминайте, на казахском это предложение будет саған қандай, многоточие, унайды. Например, саған қандай фильм унайды. Тебе какой фильм нравится? Саған қандай музыка унайды. Тебе какая музыка нравится? Вместо многоточия вы можете поставить любое слово, например, тамақ, еда. Саған қандай тамақ унайды. Тебе какая еда нравится? Тебе какой урок нравится? Саған қандай сабақ унайды. Давайте вместе сделаем предложение. Тебе какой друг нравится? Саған қандай дос унайды. Сделайте предложение. Тебе какие девушки нравятся? Саған қандай қыздар унайды. Саған қандай қыздар унайды. Тебе какие девушки нравятся? Еще одно предложение давайте попробуем сделать. Саған қандай жігіттер унайды. Тебе какие парни нравятся? Чтобы запомнить этот шаблон очень хорошо, давайте разберем несколько вопросов и попробуем на них ответить. И первый вопрос у нас. Саған қандай фильм унайды. Тебе какие фильмы нравятся? Либо, если вы хотите сказать вежливо, тогда используйте слово сізге, вам. Сізге қандай фильм унайды? Вам какие фильмы нравятся? Либо какой фильм нравится? В ответ вы можете сказать маған қорқынышты фильм унайды. Мне нравятся ужастики. Маған күлкілі фильм унайды. Мне нравятся смешные фильмы. Сделаем предложение, что мне нравятся грустные фильмы. Маған мұңды фильм унайды. Мне нравятся трагичные фильмы. Маған қайғылы фильм унайды. А если вы не описываете фильм, а просто хотите сказать жанр, тогда вы скажете маған жанр унайды. Маған комедия унайды. Маған мелодрама унайды. Ответим на следующий вопрос. Саған қандай музыка унайды. Если хотите сказать ему либо ей, тогда используйте слово оған. Оған. Оған қандай музыка унайды. Ему либо ей какая музыка нравится. Отвечаем также маған музыка унайды. Например, маған лирикалық музыка унайды. Маған көңілді музыка унайды. Мне нравится веселая музыка. А как вы скажете, что вам нравится грустная песня? Маған мұңды музыка унайды. Как вы скажете, мне нравятся медленные песни? Маған баяу музыка унайды. Мне нравится классическая музыка. Маған классикалық музыка унайды. Попробуем запомнить слово оған. Ему либо ей. Оған блюз унайды. Ему либо ей нравится блюз. Оған джаз унайды. Оған кантри унайды. Оған панк-рок унайды. Келесі, следующее. Саған қандай тамақ унайды. Саған қандай тамақ унайды. Тебе какая еда нравится? А если хотите сказать ему либо ей, тогда будет оған. Оған қандай тамақ унайды. Оған қандай тамақ унайды. Ответ. Маған қышқыл тамақтар унайды. Мне нравится кислая еда. Маған тәтті тамақтар унайды. Мне нравится сладкая еда.
Маған қуырылған тамақ ұнайды. Қуырылған тамақ ұнайды. Мне нравится жареная еда. А давайте попробуем сказать. Мне нравится еда, приготовленная на пару. Маған буға пісірілген, либо піскен, можно сказать, тамақтар ұнайды. А как сказать, мне нравится сырая еда? Маған шикі тамақтар ұнайды. Шикі тамақтар. Так, давайте еще раз повторим. Қышқыл кислое, тәтті сладкое, қуырылған жареное, буға пісірілген приготовленное на пару, шикі сырое. Буға пісірілген еще говорят буға піскен. А если вы говорите название блюда, тогда предложение будет вот такое. Оған лағман ұнайды. Оған манты ұнайды. Оған ет ұнайды. Оған борщ ұнайды. Вы также можете заменить слово маған на оған. Оған қышқыл тамақтар ұнайды. Либо заменить слово оған и сказать маған лағман ұнайды. Келесі сұрақ. Следующий вопрос у нас саған қандай дос ұнайды? Либо оған қандай достар ұнайды? Дос – это друг, достар – это друзья. И вы можете вместо многоточий поставить описание друга. Маған адал дос ұнайды. Мне нравится верный друг. А как тогда скажем, мне нравится добрый друг? Маған мейірімді дос ұнайды. Мне нравится щедрый друг. Маған жомарт дос ұнайды. Мне нравится надежный друг. Маған сенімді дос ұнайды. Оған адал, мейірімді, жомарт, сенімді достар ұнайды. Повторим новые слова. Адал – верный, мейірімді – добрый, жомарт – щедрый, сенімді – надежный. А теперь попробуем сделать отрицание и сказать, что что-то не нравится. Тут все просто. Вместо слова «унайды» вы говорите «унамайды». «Унайды» нравится, «унамайды» не нравится. Например, саған қандай ұнамайды. Сізге қандай ұнамайды. Оған қандай ұнамайды. Помните, что вместо многоточия вы ставите, о чем вы хотите спросить. Например, тебе какая еда не нравится? Саған қандай тамақ ұнамайды? Вы можете в ответ сказать: маған майлы тамақ ұнамайды. Майлы тамақ – жирная еда. Маған майлы тамақ ұнамайды. Сізге қандай жігіттер ұнамайды? Оған өтірікші жігіттер ұнамайды. Ей не нравится парни-обманщики. Сізге қандай дос ұнамайды? Маған өсекші дос ұнамайды. Мне не нравится друг-сплетник. Оған қандай сабақ ұнамайды? Оған қызықсыз сабақ ұнамайды. Қызықсыз – это неинтересный. Давайте повторим предложение, чтобы вы запомнили. Маған майлы тамақ ұнамайды. Оған өтірікші жігіттер ұнамайды. Маған өсекші дос ұнамайды. Оған қызықсыз сабақ ұнамайды. Запомните, унайды нравится, унамайды не нравится. Иногда мы задаем уточняющие вопросы. Например, как: тебе нравятся ужастики? Тебе нравится лагман? Тебе нравится жирная еда? Это уточняющие вопросы. На казахском просто добавляете вопросительную частицу, и у вас получится такое предложение. Сейчас я вам покажу. Саған ұнамайды ма? Оған ұнамайды ма? Сізге ұнайды ма? Например, тебе не нравится жирная еда? Саған майлы тамақ ұнамайды ма? Ей не нравятся парни, которые лгут?
Оған өтірікші жігіттер ұнамайды ма? Тебе нравятся ужастики? Саған қорқынышты фильм ұнайды ма? Вам нравится джаз? Сізге джаз ұнайды ма? Ұнайды ма? Нравится? Унамайды ма? Не нравится. Давайте еще раз повторим. Как вы скажете, тебе нравится пицца? Саған пицца ұнайды ма? А как вы скажете, вам пицца не нравится? Сізге пицца ұнамайды ма? Ұнайды ма? Нравится? Унамайды ма? Не нравится. Допустим, я вам задала вопрос. Саған пицца ұнайды ма? Как вы на это ответите? Ия ұнайды, да, нравится. Жоқ ұнамайды, не нравится. Еще раз спрошу у вас, а вы попробуйте ответить. Саған пицца ұнайды ма? Ия ұнайды, да, нравится. Жоқ ұнамайды, не нравится. Еще один вопрос. Саған сайқымазақ ұнайды ма? Сізге сайқымазақ ұнайды ма? Попробуйте ответить на этот вопрос. Вам нравится клоун? А как сказать? И мне тоже нравится, и мне тоже не нравится. Маған да ұнайды, и мне нравится. Маған да ұнамайды, и мне не нравится. Представьте ситуацию, вы посмотрели фильм с другом, и вы хотите узнать, понравился ли фильм вашему другу. Как вы спросите? Саған фильм ұнады ма? Ұнады ма? Это прошедшее время. Ұнайды ма? Это настоящее время. Саған фильм ұнады ма? Ия ұнады. Жоқ ұнаған жоқ. Ия ұнады, да, понравилось. Жоқ ұнаған жоқ, не понравилось. Оған музыка ұнаған жоқ па? Ия ұнаған жоқ. Жоқ ұнады. Ұнады ма? Понравилось? Ұнаған жоқ па? Не понравилось. Давайте повторим то, что мы прошли. Саған қандай ұнайды? Тебе какое нравится? Сізге қандай шай ұнайды? Вам какой чай нравится? Оған қандай ауа райы ұнайды? Ему какая погода нравится? Ұнайды ма? Нравится? Унамайды ма? Не нравится. Унайды ма, унамайды ма – это настоящее время. Сейчас. Например, саған көк шай ұнайды ма? Тебе нравится зеленый чай? Саған унамайды ма? А вот ұнады ма, ұнаған жоқ па – это прошедшее время. То, что прошло, и вы спрашиваете мнение, понравилось ли. Ұнады ма? Понравилось? Унаған жоқ па? Не понравилось? Вопрос, да? Не важно, сколько слов вы знаете, важно, сколько вы комбинаций можете с этими словами сделать. Вы можете спросить о чем угодно с этим шаблоном. Саған қандай шай ұнайды? Саған қандай ауа райы ұнайды? Саған қандай тамақ ұнайды? Саған қандай қыздар ұнайды? И так далее. И последний вопрос. Это сіздерге осы сабақ ұнады ма? Сіздерге осы сабақ ұнады ма? Вам понравился этот урок? Сіздерге осы сабақ ұнады ма? Если понравилось, ұнады. Если не понравилось, ұнаған жоқ. Можете написать в комментариях ұнады, либо ұнаған жоқ. А еще у меня на канале сейчас больше 1000 подписчиков. Я очень рада, что вы подписываетесь на канал, оставляете теплые пожелания и поддерживаете мой канал. Отдельно хочу поблагодарить Артема М. Спасибо за денежную поддержку канала. Мне очень приятно, что вы цените мой труд. Көп рахмет. Достар, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк на это видео. И также хочу сообщить, что у меня есть TikTok, Telegram канал, если вы хотите. Можете подписаться туда. Ну а я с вами прощаюсь. Көріскенше. Увидимся.